State Election Commission mere notification rakha tamuni Saka jagao borogono Saka je 21,703 guru displays Bhutan bisingo tabuk jora 6,052 Bhutan inru rungkha tai baki tongkhu tai baki no inur khaime ne bagai obo jeng tabuk election final voter list claimia kintu jefru 26 September 2022 Honorable High Court single bench so all case kapru oba hakino argument ninka near about 2.5 hours azagao boro kaisepano jeta fact je bon reason tabu Germany abno boro nugi malia abon bagino honorable single bench যখন তো থাজেসিনি deputy CM সাইকেনা রাখা যে PIL public interest litigation 8/2022 আজ আগাও honorable division bench oba কেন direction rakha in such situations the state election commissions as an independent body will have to weigh the competing demands and expedite the entire process to hold the village committee elections without further delay in order to maintain the democratic form. Though we are not proposing any rigid time for this purpose, keeping in view the State Election Commission affidavit and the material placed before us, we would expect that State Election Commissions and State Missionary to notify the date of election at the earliest and complete the entire process of village committee election, including declaration of result, preferably within the first week of November 2022. Amongka division bench the directions by verdict. Take over Hakino Japrosini Taco Group display of case Khaimani Amongka writ petitions 833 of 2022 case number. Arba had a single bench. The division bench ni je Vardino Tuino same Kogno Boboro Saka. Karon single bench division bench ni Vardino overrule Khaimanya. Abun ya bolo tabu sung Saiman Kha je bon intentions tabu. Jeffru o case 26 September 2022 o single bench kao borok sao joto displays guru rongni aruan kha Aadhaar card kha ration card kha no pong khani sau tomka sudu final electoral rule of on list voter list kanani tai kisa 16,000 something baki tong honi sau Afro Zongobana Saka Sulo Haza voter list Karnani, it is a matter of an hour. A Gotasi Kartan Bang Yakai, Aror Kaitanka, New ration card money tanka, Nin other card money tanka, other couldn't different. And get taboo, more I know Tongze, what of displays dog or a pie, taboo or a permanent tongsine. যে কোন বুটা লিসা করি কেন 12 লক্ষ টিপ্রাসা অলরেডি বুটার লিসা ইন্ডোরমি থামজাক বড় দে ইম্পর্টেন্ট না আসল হাজার দে ইম্পর্টেন্ট আর কোয়েশ্চন খাই আবো সং কোটো সামিশন খাই আবার ono নাসিগৈ ওয়ান্স কই নাকে তিনি জুলুখা আবরনো কোন অবজার্ভ খাইকা যে 13,000 লক্ষ বড় যেভাবে টিপ্রাই নই তং তং Thajasini deputy CM cycle honorable deputy CM. Bahake development
সাপ্রেস অপ্রেস ngui tong tong কোনো ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ngui tong রামপুসা কোনো ফায়াং tong তার মানে বরং যে ইন্টেনশন খা বাহিকা সাপ্রেস খাই ডিসক্রিমিনেট খাই না उनका मेन जे नोटिफिकेशन अमुखा इमोशनल डिस्क्रिमिनेशन ताई टिप्रासन डिप्राइव खाइमनि नोटिफिकेशन नंगा अब हाइखाये स्टेट इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन खाइमनि इट इज ए टोटली वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स दाबर काकासे जुनुगो बर सब समय साव आरो रिफर खायो जे as per Rule 4, TTIDC ni conduct elections 1996 as aga clear ke sijak tomo je with the consultations state election commissions tai executive committee of TTIDC tai state boro before the expiry of the tenure of the last elected body आवश्यक सेकंड যত প্রসেস খাইয়ে যখন টেনিয়ার এক্সপায়ার থাকে না অটোমেটিক্যালি ইলেকশন মাত হয় নাই মানে সাজা সাইজ মানে তা কাছে বড় বড় নোটিফিকেশন সাকা যে বড় টিটিআইডিসি নো কনসাল্ট খাইকা চিনি টিটিআইডিসি 1 সেকেন্ড ফানো আজাকা কনসাল্ট খাইজে গিয়া কুক उनका बोर आरा जे टीटीआईडीसी ने बुम आ जागा बो नोटिफिकेशन दावो itself is a violation and discriminating the full process of the administration of TTIDC अब कैसा ता कैसा बोर जे सावारो election commission of India and the process to TTIDC ने election कि बताओ village committee election it doesn't come under the purview of Election Commission of India. Almost totally under the purview of State Election Commission. Hingga tamu sengoro nungjago, almost bahaya kaye, sengno borok notification sekarang kagak kaya aja kau, kaisa na bono region, tapi bono region kere, aras kau borok je, bono bumung, tapi sulah hadan bumung, kaya ni bagai, abono camp avian ni. Nggak tahu terus saya mana State Assembly election fight ongo 2023 within January, February, March. Angka bahaya kaya boro final list voter list 5/1/2023 tiklan ini Saka. Angka omon it is a totally violation of the State Election Commission law. Angka aban bagino Bon intentions sungaro nukjaka je borok village committee election khlainani musujja gya abon bagino jini sinoro president chairman TTIDC ni tai sini deputy CM tai sini MDC tai TWF jotonoro tongui jini declare khaija ko je 19 tarikh October omo birat protest nai against the state Election Commission notification. बहुत जगह बोल रहे हैं सारा त्रिपुरा में सारा ब्लॉक जतो ताकि साना मुसुम एसडीएम ऑफिस में है सर ताकि साना मुसुम और जगह ব্লক এই কোড ताकि এসডিএম অফিস না শুধু ব্লক আইডি ব্লক মানে এটা শান্তিপূর্ণভাবে না মানে শান্তিপূর্ণ বসে কিন্তু আমরা সবসময় শান্তিপূর্ণই করি এখন যদি পুলিশ ফায়ারিং করতে চেষ্টা করে তখন তো অশান্তি হবে